Ah. Okay. I think we're ready to go. 5, 4, 3, 2, 1. Sui fu mun wiel tatu watu tole kero e ko sekya kul me pu yakasot. But fatalo fatu tatu watu manatu o manuio to ile nei fiafi. Ile angale leo tatu to pau sidi de langi. Nia watato tu vai mai foi la matina le tatu savalinga ile nei vaiaso. Ya fa fatai de tua. Ya se yusu sin kaku pese kaku amakaile le ngie fiafi Samoa ola ovesi ole a esa utali e monina vai fai ngofie ofea ele lo tomalie onisi wasa ili solo isamo maturi mi fafo
Ya, le lei toi fatalofat pe a fai o le na fatoa e mau o mai le tātou por kalame i le nei fiafi o lo o iai lava le nau te inga o lo o manino pea le whaafonga mai a le tātou tunu i le teimi e avatoe tātou por kalame i le aso ma le aso le lava o te mai tawina ma o matai tuina le fia pea o lo tātou tunu e muli ta ia le tele o ta penanga le tato por kalame le aso mana tua sa masani le por kalame le nei e na o le aso to nai ai o na ua avea ia le mea o tupu i New Zealand nei ua fai le lockdown ma ua tamanatu foi o le ao ngale o le nei por kalame e tau faa no fongo fie ma sei tau faa tu mamai nai le taloka ino tātou i le fale. Kiri fifa nganga le upo le loka. Tau fiu fie tātou i tonu le fale. Ona o le teimi o lo pepesi le faa mai a tātou i New Zealand nei. Ia ai e tō te lea o tō ko fai mai ua ngā. Lea ngā tonu no por kala me nei teimi ua mawhai una tātou. Ia se me look forward le fia fia tal no ai ma mata ai ma fi faa soa iai. Ia le tātou atinu o lo utala no atu, ia e kā maile. Le kala le whaamasingo ngā le sinunga o ka whiwa whai kausa. But anyway, who's watching me and from where? Porua ina siosi? Tasi se milionga tupuola from Hastings? Mara le au from Palmerston North? Naito Schuster Ashburton? Sale? O kele lido le. Le se peta Moores from Brisbane? Charlie Goshi from Sydney, Fapaia Foleni from Hawaii, Malo, and Fortia Misiruti from Le Maunga Olapati, Elizabeth Crichton from Tafuna, American Samoa, hello, and also Juliet Tupea from Seattle. It's 1:15 a.m. in the morning. Oh my God, really? Cristina Tanielu from Riverside, California. Who else is here? Tofinua Va'a from Pango Pango, American Samoa. Selina Silfata from Hamilton. Oh, really? Mako Mangutia Kakopau from Silverdale, North Shore. Kiliona Collins from where are you watching? Papatoya. Oh, okay. Sai Metusela Masani from Campbelltown. Lockdown. Silly. One more. Who else? Afato Poe from Calais Tete. And Vaitamaswari Fuimono Malamana also watching from American Samoa. And Papali Titiwatoa Mariatoa from Brisbane. Really? Taufiafi Emani Sewamuli Ilalio from Christchurch. That's a lot of people. Anyway, Pelvi Iram watching from Oregon State. Wow. Anyway, le fiafi nei tatou telenoa momuo te fia. I just want to go back to the update to le mele utupu ya matou New Zealand nei o le update ten sau nei le malo le fiafi. O tae ao o le ao ai ese mai le li o Aukilani o le a faa wau lava le level 4 si ia pa ia le aso se fulu tolu. Le aso se fulu tolu o le masira le nei. E faa wau le level 4 lockdown Aukilani. O fafo atu lao Aukilani. O isi vaenga umo le atunu. O le a ngai i le level numero 2, level 2. E a fua tu le aso atayao. So le ala wa ka relax le kiki isi vaenga umo le tunu. Na o Aukilani e faa wau lava lana level 4. Se ia pa ia le aso se furma le tolu. O le masina le nei. So o le tala le na. Le o fai lo mai nei le whainga malo nui sila. Sia kako lockdown ne o iai. Ia, ongsa.
sai mai koi kia nice koi kia ole me sidi fa fi loto wa ngai lalo le foi no mela o ila to e mo ile aso male aso awa a fuere foi no mela o ila to o lo mo ile aso mala se le kai a inga ka ko mela mangu mela le mo mai oi singi oskaria ole e fai mea mai lunga le fa se lau dima se lau le mea lai ole makua ma kia so talo ni luas furu pe luas furu fa tangata ia na mau wa fia ya unga ole delta le wa matala na pa u le foi mela ai ole ale fa vave nai ia se fai unga fai ele malo ile toe tu uititia o le tau fia le ala wa mata isi vai ngai fafoto o kilani ona nga ila le level 2 na o au kilani o le a fa wau le level 2 se ia pa ia le aso fuma le tolu no winga la o le vai aso le e ia le me tau no fia fai lo atu le ngai to tele o to o vala o mai ia tau a mai se lava o to o vaso e nei New Zealand o te lo wa o fa malama fa fia le melea ai ole ale tu e pele tu e fa malama matu langa there's so many of you to tele o to o lo ofisili me ta balance of so swani ai wa ona o fa malama matu le fa swani o lo o ta fa ia le malo New Zealand so se ka ngaka la ko New Zealand so se ka ngaka ka kia ia le mafu anga we o New Zealand ai o kanga ka le ko kongo le kungi wa mo mia wa una ina ele malo ina yo e fai test ma fai tui na ole totele o tolo o tala no mai ia ta o mai pe mo pe fai no ta pe nei se fiso swani e leisa o fiso swani e fai el mele na pauala o fiso swani o lo fa mala mana matu ia te o to le o vaso le o se sa ilinga on ka overstay le mele fai ele o se sa ilinga on tangata overstay o le mele na wele malo ni sida pe ke overstay pele ai fa mole no mele mo mua fai le test no mele lua fai le tweet yo pe ano tawa tu por kalame o mo vai tu o fa maunga ye fai o lo ngoa o lo fai u malo kwa kusi manu mero ke fon o fa maunga fa ngai le malo ni sila mo au nanga fa ale soifua malo loina e ala ona tusi lo swafa mata usa ole tua tusi olo e yai ma le telefoni e mo yai o a fai le test ai mo ku e positive leste e ilo le leila van tanga lunga sofa molina le mea e su e yai lo sunga ma le telefoni e viria tu telisa o ma yai lo su ele ngatala ina ngaya tu lole o nanga ya e ai sa iri masue po wa fai mani tui pui o ila to o lo o to wa mau fatas pawanga a olo popole ina ne maua wa over haso te no fo ile ela tunu ne okay pole le mera le u fa mala le fun ko sa ngi fo ila fionga le foi pule le fionga le miska ka pasifika le fionga o piko manino al mele mena oile le malole ne file tui file test file tui manofo le fale aua le ferwa ele ni nga luengo te tala mesela fata toi au kila ni le te tala no atwai so ina ia toi mala mati le mata opulea ele o le sa linga le malo po ai wo over so nge no ia man ko foi ele ngo ka ko ka ye over so nge o ka po le fo nga me la fo la nga ko mai ska ka yo isia po ngai lo over foi la ko so ala bo ai le nga e fa nga so le tui fatino le test ma le tui ina ia malu pui oe number 1 ia pui oe ma e te alofa iai ma e manao ina ia malu pui fo i lato ole me sidi angan kawa ole me sidi lava le nan tawa so awole toi no fo fatino lo test ya ma fatino ia le tui
la ua tele no fuanga la ua fasolo sama lo ponisi o to pe koru pe fa ku inga la si o le mela ke o fa ai ke le o wa fe ku o le mela ke por le la fa o wala te por le mela anu no fa tino lo tuima ma fa sa le moi oi ya ma lo ainga ma se len tene le la l'université del Pacifique la ya la fu se le lena manu le tala wa afia ile sel ile se fulu pito ilunga o le se fulu pito ilunga o university te tele le rangi top 10 top universities in the world ai la vele vea koe me lungi viskele o ia la fua so le fe eri so le me wo ka ko so le wa va ai le ma wo dungo le me le wo le finga wa ka ko ma nia e pati patia le tūlanga wo o ia le maulunga o le tūlanga loa ia longo winga walu fo ka ko i skele whainga pinga la nice matua mana o le te va tu nele sa ma moni mai le fa manianga ale fionga ile ale iminsta o le matanga wenga wa onga le fionga ia se ula yoane tua au on behalf of the government of the people of the independent state of Samoa, I wish to congratulate the University of the South Pacific on being in the top 10 of the Times Higher Education ranking. It is a statement, it is a testament to the hard work of the staff, students in the University of the South Pacific community, and donor partners. The government and the people of Samoa share a long history with the University of the South Pacific that began with its establishment 53 years ago and will continue into the future. It is a mutually beneficial relationship as the University of the South Pacific provides Samoa a fantastic avenue through which to contribute to the shaping and building of a secure, sustainable future for our Pacific in and through education. I pray that the Lord Almighty continue to shine His face upon the University of the South Pacific, its leaders, staffs, and students. May He continue to bless our Pacific Ainga with His grace, peace, and mercy. Whaia manwhalo tele, Honorable Se Ula Ioane Tuau, Minister of Education, Sports, and Culture. So, to the current staff of the USB Alafua, we applaud you. We applaud you. Well done. Malo, fatai ia waka fefeke kwa ifua makai e kakele ia onga se universike waka fefeke waka maloa kwa ifua makai kaya le maloa le universike wa maloa kwa waka fefeke kwa ifua. But well done to the director. Wait a minute. Ole director ole USB le ia le fua. I did not know. O le watula I mai le tasi o tamaita I Samoa sa o whatalanoa nei lunga la o Porokalame. O te whatalanoa nei la o Porokalame me ta voi pili vo I e tolu. O lae whai a onga I le universite I Waikato. Sale, mangu mai ngene me le kako universite le wai lunga le kufanga pingeuro. Sale, ala te tira tule mai le. Ne fionga ia to ole ava fanafi ai onu le tangaloa. I did not know what malanga le fionga to ole ava. Ya malo faftai alo wato ya nga itama fana ole tunu to tu ala tatu tunu. Ya la foi le matata I university. So patia wo or ka ko university lungo top 10 I walu ka ko vanga ko fanga pinge malo faftai amu o ko pa fenko wa only university ya fua lewa yo au ma ko le yo university ka ko university fa kasia ko uma ya de vanga makako ka foi mi ka uma ko ya ile vale na anyway okay ole mele o te fie tena noto o asfana. My sister, te mukisa tinai. Sare, o lefu kwa mangkwang he ungilo oswanga uri.
ia pepi pefte wolinga ko mero o fa sanga ko feo ai so ia manuia tele lo waso fanau te mukisa ia anga le tua mfa manuia ia te oe ia sio ainga sio to rua ma sio fanau mauni se tele fa penei anga le tua ma fa fu lolo sui fu au tato no no fu valwala manuia tele le fa ma tuino lo waso fanau le so alright onga ka ko wo lo lea itusi e lua ia no fai atu ene nei tātou tala noa ai le nei afiafi. No, ele o kusi fo iang kusi e le ang fa mai pali o kusi yang kusi e mo meo iku. E wa pasit kusi nga. A o tusi e o te tala noa toi o le tusi na tā pena e tu le epasa i lele. E a nga i o i le fofonga fetalai. Ma ia tā pāi se whina ngalo le fofonga fetalai. Ina ia wha malama lama. Mea ia o atu ngalu waila na sunga ma ila tau o lo langa nongoina le vaenga a le HRPP. Ina ia manino. Ina ia manino. Now, ole e lua tusi na ave. E lua tusi na ave. I'm sure o lewa o faita o mailu tātou atinu o lea wailunga o le upenga tawhailangi le temile nei. But o lea a umale po kalame nei a whaile maua so kopi. Okay, we're gonna load it up to ET Live Facebook page. Ina ia mawhauna maua sewa noe te faitau de le ima e malama lama le leye. Ile tūlanga le nā. So, lele, o tusi la ia e lua, ina ia manino e le tātua tino. O le tusi mua o le tusi mua. O le tusi e sunga tu le epa e anga i le whanga whetalaina. O le tusi la lea. O le tusi lea na tusi la surus furu ono o kuso. Whaatua tusi i le whanga whetalai. Whaafonga mai. Si utango e whaitau atu le tusi ina ia malamalama. Tusi la surus furu ono o kuso. Whaatua tusi i le whanga whetalai. Tau nui le ofiso le whanga whetalai la surus furu fitu. Al tusi la surus furu ono. E whauru tala le tusi. O le tu ua lalo mole a ngā i luma. Wau tusi atu ma mori le wha malo a wau tiu te whai. Malo re ngalue. Wau manatu. E a vatsu se tu a lalo mole a ngā i luma. A se ai foi mo lau no fua inga. O oe ua tō fia e whaururu iai le pāle mene. O le isi le i tu tino o le tāwhatolu fe whaatawangai. E tu to atasi mai le malo ma le whaamsinonga. O oe e tau la mue le pui o le mamalu o le fono o au whaitu la fono. O lau tau tonga la vale ia Samoa ma le atua. Ia mana tua. Ia mana tua foi. E leo toi mawhai o na ave sea lo tofi. Se ia vanga na ale marienga o le lua vai tolu o le palmene. E leo i se pati le malosi le na e toi ave e seai oe mai lo tofinga o le fafonga fetalai. O a wha le tonu e tupu i le palemene o oe lava e fesilingia. O nisi neo popolenga e mo mi ai sau fina ngalo. Wa fa tupula ia fa fitauli i au nanga ta ua amatanga luenga ma fa la patonga le malo ma motu si ai. Ona o le whaale tonu o le tamau aingo Samoa, i le tuai tele na pasia le tala whaatatau au tū o le tupe, luas furu tasi, luas furu lua. Ona e le i fono le pārmene. Kasi ngā mau. Lua, o le tuai o na fono o le pārmene, o le tuai fo i le ono whaanga solo whai ngā parota laiti. Ona o aia inga o le tula fono tū mau o le pārmene.
Male tula fono o whainga palota, mo le whaanga fua o nufoa, male whaatununga mo le komisina o whainga palota. O toru, o fianga, ma mawhatianga o nisi o whaururunga o matanga luenga ma whaalapatu patonga le malo, sa tau tua ma le whaamaoni i tau sanga e tele i a Samoa mauna tangata. Ona oni masa le salunga le whaavaea, o loo a fi eire fia wha salatu, male taui masui. Wha. O le se mai o le pulenga o le malo, mai le muli ta ia o te ia la whaavaea manino wa leva na wha tatia mai. Mo le whaia o whaai unga whaavaea le lei e launga tasiei tangata uma. Wha pia foi, ma le wha o ngai na te tau o se leni tau wha soa. Ale atunu. Wha wau le tusi. E ano ai, feso wa inga whaai umatangi o tangata nuu i le tuwai o na fono le palemene. Ma pasia le tala wha te tau au tua le tupe. Ai maise, le wha mua mo le saonga le mua o tātou tangata mai wha mai matau tia wa mawhati ai, nuu tua oi, wha pēle le rangi. A o le mamafa o afianga o nei tawilinga, ma le mautinua, o lo pa i o tātou tangata nu. Ua manino le wha nau ta inga i le nei vaenga wha ufai, ia wha tau tō mātou ese fo fonga fetalai, na wha tau tō e le ao o le malo. Did you get that? E pei o na iaia i le wha vai. Ma sa wha peo na whaia e o tautua ama mātua na muai malai le pāle mene o Samoa. Ai tainane ai le wha unga le wha amsinonga. Ai mātou te iloa, e iai fo ilo o tau nau e tātou te tau te sia nei sauninga mamalu masani o aia ia i le wha vai. E mafua ai le nei whautuanga mo sau wha unga. Mo mua. Whaia o se sauninga e pei o na maseni ai, e ta tala aloa i aile paia inga lona se furufitu o le pāle mene o Samoa. E whaatau tō ai e le ao o le malo le fufonga fetalai. Ma whaapeo na whaatau tō ai e le fufonga fetalai sui ma malu uma o le pāle mene. Pēna o mātou foi e le i whaatau tō ina. Lua. I le mai ai o lea whaatau tōnga peo na masani ai i le amatanga o so se pae inga talu mai le malo tūtatasi. O nang wha ngā sololo leo le tala o tua le tupe luas frutasi, luas fululua. Ina ia vave so longa le lei au nanga masani i o tātou tangata. Tolu, po le whaatau tō fo ina o mātou e le i whaatau tō ina, e le ao o le malo. E tele mafuanga o lo mātou nau ina ia whaatino pēle sauninga masani te talalo i aiso se pae inga whaua le pāle mena Samoa. Sa whaatau tō o mai sui usfono mamaru, pe ora masani ai. Ai, o le ale te tō laulawina, i le manatu e tau te langona fo i le nau ina ia tau se sia pēle mamalu o tau rumanga masani a wao Samoa o le au mamala. O tātou tū ia masani talu meo ne tūto tasi, e ta tau o na tau langona ina, leu inga ese o le sauninga na whai na o tau. Na o lawa fionga lava, le fafonga fetalai talu mai o na tūto tasi Samoa, ua whaapea o na whai se whaatautonga. Lalo le wharie. O se whautuanga lea mo le whaalalo, wha maluru atu se upu wale tau tamari, saini le tusi. Tue le pa awe lua whatelo wa dokta sa ilele malile ngoi, ta i rwanga wha whai puipuia ai atu tau tangata. O kau maua maile le anganga o kusi. O kau maua maile anganga o kusi le nga upu yang sa o kusi le.
o le atu di te tau ale mele. A leo koe muli muli le lenga muli muli lea. Nga oe hal funga whakalai. Wa wha pelo nga wha kaukonga. O manu whatu. E lua tusi. O leisi tusi. E lua iei tusi na tusi e tui lepa. Sa tusi e leso mo se tema. Tau nui lo official funga whatalai. Leso la valea. A fio ngai. I lava tele e te tauai. Ua o toe turi atuai. Turi loa tule mato fatala ulatu le o fionga. I se awala e mauai le toa file mu o tatou. E le ma i le vaenga le nei, le mata upu le nei le whātau tonga. A wā mātou te awai, mau mātou a inga, i tū mā lō, ma supporters, mātou te taloina, e moli mawina le aso lea. Wa mai a fo iwana whaasalau e tele. Now, here's my question. Pause i kusi there. Since when nga whaia se whaakau ngā parliamengi ngai ai o mai umai kumalo? Since when nga lau pao e ai kumalo umau le kungu i le malai kia whau le kemi whaakau koe le parliamengi? Since when? And their supporters. Although umuna whaasalau le HRPP. That's my question. Na whaia na whele mea. E iei tūlanga whaapito e tā wailo mātou awai, ai maise i tū malo ma a inga o whaipule, wa whaamalo lo e le whaamasinonga, ai o mai nei e lei whaatino a wala whaale tūla whono e whaamutalo i ai o lātou tofi. E whato a whaatino lea i le teimi e usua i le whono, ma wha solo whaatau toalo i ai la tau nei, e lei whaatau tō, ma mawai loa lo la tau tutongi, se i tau mai le tai ao le whono le palemene, e whato aloa i ai le whae te tenga, le aloa i ai le whae te anga o i la tau, ina wa umona whaatau tō, i le whaatatia le laula wa whono le ripoti, a le whaamsina sili, malana pepa whaamauninga, certificate, whaamauni ai le unga ua whaia wha le whaamsino. What? What? O lala leo o le mātou tu ia te oe. O le whaatumutumunga o le palemene, e tumua i tutusa ma le whaamsina sili ma le palemia, e tau whai tuto tasi. O le palemene e independent. What? O le palemene e independent? E te tau solo mua e whaamamalu tūlanga tau aloa o le palemene, o le tau lava le nao le tusi. I leo whapapo e o se upu. E le ai voi se tūla whono e tau fiai louto e whaatau tō. E le ao le malo. E whaalua i au tautonga. What? Mua. Tautonga e whaamalia i le whae unga a le whaamasino sili. Ma fionga i tamaita i whaamasino o lo ta ua le swafa o mata. Ma ta ua le swafa o leilani. Ua suia a toa ia inga o le whaavae. Le lenga lenga o whekau ngia. La me ua le whaongai nei lau sunga kui le epa swafa matai. Swafa matai o le fionga le whaamsino sili. Ma swafa matai o wha swafa e a inga fionga i tamaita i whaamsino. What does that tell you? Waiva i le makau ki o le tauno le mele e. Lua. Tautonga e le hao le malo e whaamalia i tautonga masani.
e pe ona ia inga o le whaavai ma tu la fono tu mau le maota e pe ona sauai te usanga e tele o tuana. A fai fo ia whainga tā ona e ioe mai I manatu wa matu o watu. Aia la pe ana o mātou loa e whatau tō e le ao le malo I se aso o I luma mai o le fono o le ai ma le meis me fwele lea mo me le sakingi a o le whailonga loa ia lea o le pule ua whatino o se whainga lea e taipe iai foi o na whai e Brenda Malatu le whatau tonga o tau ai au noa ma le meis e le o se whapisinisi la lea e afuai o na mātou te talo. O le ao mamalu o le malo. Whaingo fiesi o mātou manao e maua le iai lo tātou vā whearoai. Na o le whatau tō lava alo ia. O na tātou alo whaiva lava lea e whaawau tātou ngā ruenga whaapāle mene le file mū male fia. A o le whaatau matatao e tele ai mea e tau fufuru. O le tū fo ele nei e fia tele i le whaatau matatao. Se o lava I se whae unga e ngatai. Ai o tātou o matai. E whai foi tofi whaale roto. Ai e iai le ava ma le whaaloalo. O le pongai leo le tatalo atu. E fia mau vave se tali I whaamal mole. Tusi, sainia, sunga, tuela epa, sailele, malia le ngoi. O e mai tau mai vai laina o le tusi, ma le ngangana le tusi. O e mai tau mai vai laina o le tusi, ma le vai ngangana o le tusi, ma le ngangana le alu le tusi. O le kaimi wasi, o le kaimi waku le lo, o le kaimi wa whaka wemo. Ia koe si fo I runga disi mea. Le ala wa tari le fong fetalai. O le atato wola le tusi le fong fetalai. Ele umi le tali ale fong fetalai o mai te wat. Tusi le fong fetalai a sono se tema lus furtasi. Fatua tusi le te ita I le vanga whai pui ai a tau o tangata sunga tu lepa. Mata upu e winga I le tusi I le aso lus furuono o kuso ma le tusi I le aso mua mua o se tema. Ava ma le whaalol tele. Wa utuina tuaila o tali e tusai o tusi e pei o na ta o ilunga. Le o tali le whangfatalai. Whaaftei tele mo le amana ia mai o lo utulanga o le whonga fetalai. O le mota fono o le malo tuto tasia Samoa. I lauva ai I le ano moni o nei tusi e lua. O le fautuanga mo le toe te talaina aloa ia o le paia inga lo na sfurfitu o le palmene. E whaatau tō ai e le ao le malo le whonga fetalai. Ma whaapeo na whaatau tō ai e le whonga fetalai sui mamalu uma o le palmene. Ia po le whaatau tō I na foi. Wana o tō e le ao le malo. Whaaftai mo fautuanga. Ai o te iloa, e le leifoi na vatu o se motu ngā awha le whonga fetalai. Ina I tau soa whaatasi le tātou ngā ruenga. O te le toi au talatala ina lo sui fuatau tua. Laua fionga le taitai, mai le tele o tau sanga. O e ngā lue o le taitai o le malo. Ai a le taitai o le maota. Mao I nā, o le atau mwhai atu eisa o soa swani, ai maise, le ala o le tūla fono, a wā au te mautinoa, wa lava matatoe iai lo si le fia. I le tautisia ma le usta ia o le vaenga lima. Pui le vaenga lima sulua vaenga lima o le whaavai o le malo tutotasio Samoa. Lea na whaatau toa i le whonga fetalai, sui whonga fetalai, pāramia, markapeneta, whaapea ma sui isfona umo o le vaenga whaafai
o le whātua i le atua Samoa tasi, lea walo ia nei, le teiteino Samoa mo reisi 5 tausanga, o le paenga lona sifurfitu. Ma o le nei whātautonga, ua talia, ma ua whaamaonia e le whaamasinonga o tālasanga, Court of Appeal. I la so luas frutolo a Iulai, luas frutasi. I lea lava whaai unga, a le whaamasinonga o tālasanga, walo iai, le fonotanga a le fono ao whaitula fono, i le aso luas furufa o me luas furutasi. Ina ia tusai ma le vaenga sfurutasi. Pui tasi. O le whaavai o le malo tutuatasi o Samoa. O lo whaamatala i le winga o le whaamsinonga o Tālasanga, Court of Appeal. O lo whaamatala i nai foi ma le winga o le tulafono. O lo manino mai ai, o lo awhiai ma le whaai unga mamalu a le whaamsinonga i le tulafono. Ma e tatau o na whaamamaluina mausta ia e so o sa tangata nu o Samoa. Ina ia tusai ma le vaenga tolu, pui sfrima, pui lua, o tulafono tu mau al Parlemene o Samoa lus tasi, e tatau i so o sa sui se fono, o na whaaloalo ma tausisia tulafono a Samoa, ma puia haia inga autu o loo i te tonu o le whaavae. Ina ia tusai ma le vaenga tolu, pui sfurfa, fai uputasi ma le rua. O tulafono tu mau al Parlemene o Samoa, o le a whaia le tautonga i luma o le fono ao, e le whawhoka whetalai, i sui usi fono te itasi. O ia lea, o le ana whaatonu ina lea lava tautonga. I le ava noa mua e tatau ai, ina ua tuana i le filifilia o ia i le fono ao. E le ai se sui fono le Parlemene, o le a tatau o na fono pe lota i se fono tanga, se i o ina ua whaia ma whaataunuina e ia le tautonga o le loto whaamaoni. E iailu teletununga, ua mawhatotonga la o fionga ma le vaenga whai, i nei tula fono ua whai lo atu. Ono tula fono lava na teu, a uli, ma pae lelei e la wafionga ma le vaenga whai, a o tu lai mai i le tainga o le malo. Wo tu maua le finangalo o le fionga le jamai tai palamia, mai whapena fo i se langona o le fonga fitalai. Ona ele whapito manu i atasi i se langona. Talo whae. I o tātou i tu malo o e na whirwhiri e tātou o tai o le atunu. Ine i tātou ngā lue whatasi. E pitai. Wa le o lea. O le nei lava. O lo o tau te e naina pea ma le talia ina le whatau tonga o mātou. Ai maise ai le whaeunga ma malua le whaamisinonga. E pei ona ua iai nei le whaamisinonga. Le whainga malo. A le whatuatua i le atua Samoa ua tasi. O le nā ua whaelo atu. O le whaai unga a le whaamsinonga. O le tūlafono e tūsai ma le vaenga sifun ma le tasi. O le whaavai o le malo tuto tasi o Samoa. O le whatotoina o au toa fionga. Ua i le fofonga whetalai lea. Ua tusai ma le vaenga se laus furutasi. Sfurfa pui tasi ma le pui lua. O tu la fono tu mau al Parlemene o Samoa. Whai kusi. Te talo i le tua o malo ne alo fangia. Le tua whawha le tua. Bla 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 bla. Seinia. Honorable pali ilio o le pola te umis pau. Fonga whetalai. O lo kopi le fionga le tumatei pārmia. I le tali reo.
o e mai tau mai le ia tusi e lua ma le tari. O le kusi mua le fai e le sunga atu repa. O le makua kau whaapiri aso le. O le kusi mua le ngā fai e kui lepa. Pea no fai atu. E ele vai ngā le kusi e si e lunga. E ele vai ngā le kusi makua i kongi ki ia i le lo. Sau fo ile le tusi nona lua. O le ngana lava le nā. O lo o iai pea. Pea le kau fōringa la kau demand. E kui le pare mea lea il fōng whakalai. Ai, mātou tano mai stustala. O le lato whaariruina. It's an attack. Or calling the speaker out. Given the language le wha o ngai kusia. Makau kia. A vai le matau tia le tusi. Le o lava i le wha o ngā ina ma le wha ingoa ina o wha masino. Le na ufsi le tuai. Ai sea ua le wha o ngā ina i suafa matai. Na wha suafa i a inga tama whana ua le tunu. Ai ua wala au i ngoa tau lelea. E o le wha msingo siri. Le ua call o le CJ. E hele suafa o le CJ. Tō waila le tō wha maumana le tōna tusi. Ya. A fionga i tama i tei wha amasino. Ua wha o ngā i e suafa tau le lea. Wha whea suafa matai o a inga sa wha hee i a fionga i tama i tei wha amasino. Ka makau kia so le leko i ngā mea. Au le kau langi. E kari mai mea inga i a wawe na mau statu no file mu. Wait a minute. Oi le ele o file mu. Oi ele o file mu. Oi le makamaka mai le pongi ele o file mu. Oi o kou le makamaka mai le pongi ele o file mu. So le? Ole, kwa ele ko kere po. Okay, ropo ele fa merko inga o le file ele o file mu. Ya, male. Le o te whai mai tala, whai mai. Ale o naloa, wha e se lo whatotongo mātou i aso au le usui el fono. Ai whakau koe le al maro. Sale. Ne bu tō wā aila i le ngana le whao ngane. Tō wā aila i ngana le whao ngane. Ele o le ngana lea e whao ngā. E sa tangata ua loa i le parlemene. E address ai. Se top executive. O le whaahao o le parlemene. O le whakapatalai. O le pule lea le parlemene. And this is the tone. And this is the tone. E address ai le fionga le whakapatalai. Tato wo le tali le whakapatalai. What do you think? Nā so langona le tali le whakapatalai le mataupune. E to tele au tau o le i oe. Wa whetaui le tali le whakapatalai. A mai pēi le anganga mawalalo. Ma mamuri mai le wha maara mana mai no tu la fono. Ma olo a ngā ia le tala le whakapatalai le whakapatalai. Le wha masinonga o tala sanga le kōra wha pio ba le lato whai unga. Lea e o mai lava i le so. E le i ta lia e tu le epa. Ma i lato uma e langolangoina na ia.
lea ua toe whaamanino nei e le whong vetalai. Ila na tali lea. O le iunga na lea ua lima taita inai le tele o whaiunga ma ua whaatu wai le malo. O ko kele voko. O le ka mai ko comments. Yeah. Some said, too soft for the speaker here. Too soft. You think so? I mean, I've a former ngango kusi e duwe yung fai. Ele alo ane mea. Shoot sawa. O le shoot sawa lo le tusi. Ma le ngana nga whaonga. Le fai mai ingi si oko. I think was soft keller kalias ala fionga le fungutalai. Au le to tele auto. Nai man na yer tari le fungutalai. Au le to tele fu auto le tali mai. Ya, ele avea le so onga le wa mai au le kusi. Ma mea ole a kari mai fu le fungutalai ye sawa ya le vole. Fatau mo te tau e fa pe. Le mea. Ah. Yeah. Tō fuata ngata ia malona ngona ni. Ele mea. Pau al meu tarsia. Pau le mesa o turi a pu le tusi le maratari o whang watalai. Ua tali le fisiri. Ua tali le fisiri. Because, okay, lela utonga vese uma meia tu me tu lepa bla 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 le melenga si lunga kong i lo velo ki o mai ko si lunga ko uma ko kong fa penale nganga tu si ngai a vese uma mea tasi lava le mea le no tu li mata ia lele tawa ina tali mai el fong betalai a tali foi ia manino matu sao o lenga ngana o la fisili e fai se whaatautonga pele ai. E fai se whaatautonga pele ai. Wo quote mai vanga te tasa tu la fontu mau. E va pena. O le ngana fu e tu la fontu mau. Pe ka ngumi le kiki le se kaimi. Le fu ele temi na ma au di fa ma fola to mal ma fa soa. Fetu tu na e mal sunga pali tele to fa ma mai no le. O vanga le. But ole mele no talo le tu sila fontu talai. Give a straight answer. When that question is answered, it will set the stage for everything. What is it? E fai se whaatotonga pere. That's number one. Number two, o lea le whae unga lau fionga le whangwhatalai, i le mea leo wha mai, e o mai umai ku malo ma supporters, i le malai tia whau i le kaimi e whai el whakokonga. Since when na whai ei se mea wha pēnā i le malai whono tia whau? I se taimi e wha tautou ai se parlemene. Lea le whae unga lau fionga. A wai ei le mea te masal, salo e kupu le mea lea. A le whae se whakokonga. I have a feeling these people are still going to march. March to Parliament. O le vesili la. Lea se whae unga lau fionga. Para o le mea tu sao ai malau le nātira tilo. Lau nātira sile lo whai tau le tusi le fong whetalai. Yes, o lea we kala mai le kula fong ku mau, bra 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 pa. A o le fesili ku sao i lo fiong le fong whetalai. E whai se whaatautonga, o i la tau e le i whaatautoina. E manino ale tari.
it's either o le I po o le leai. Le manino le forsanga le tusse le pensione le fungo talai. Tali ele si vai ngole melen sili mel palmia. O le fionga le fungo talai. E fa tautoina sui fai pule uma. Now, let's go back to ile vai ngana le tusse le fungo talai. Fai unga. O le na wo fai lo atu. O le fai unga al fam sinunga. Na, e iai lo tel tonunga o le fong fetalai ua mafatotonga la o fionga ma le vanga fau fai e pui ai atau tangata nei tu la fono ua fai lo atu. Ono o tu la fono lava na teu a uli ma pai lelei e la o fionga ma le vanga fau fai i le teimi sa e iai i le fai ngā malo. Wait a minute. Mawal meleng o fia mo wengi. Something to do with the melia. O la fionga le funga fetalai nga fa malfato tonga. Pat o le melo ko feva ko. O le fa mal funga fetalai sa o ko. E nga o le funga fetalai la ko nga ki fa ko inga. Sui mo le chapipi. O inala le race of city. Now, honorable speaker, malfa lolo, e fai se fato tonga pele ai. I po le ai na pawana fsili le tuturi apune le tunune I pele ai lesin na mela le wa ngina le tusi le fa mai kulepa e manga fai la ko fa ko ko ngai la malo le nga fiwa ku mana ku saporas mala ko ku malo ma ko e moni maul fa to tonga al singa I can't remember se fa ko ngal par menga Samoa nga lau pae ki e fau i kumalo. O le ngangal na. O la ule na maitau. I le fetalia inga o mea i e lua. O le tou no le tusi na ta pena tu le epa nga i le fung fetalai ma le tali mai. E le fionga le fung fetalai. I think o le sa o lava o le mea ngei. O le sa o lava o le mea ngei. O le call o se press conference le fionga le fung fetalai. Call o se press conference le fung fetalai. Let the media ask. And sort out the record straight. Whether it's a yes or a no. Awa o le mea manino aia wou tō si le fia mau le ilo fu e tato proklame. Le aso a lena declare ai le fam sinonga o tārsanga le kōra wapio. Le whainga malo sa whatou tō i lalo le wharie, le whainga malo le na. O le whainga malo na e a matatu i le fiafi lawa le na. O nalo ia le whainga malo le a Samoa. Le alavan ofiside ia ina ua fatua au ta watu le tala na il whainga le fam sinonga. No ofiside la fiafi na. Some of you, a lot of you will remember what I said. Wait a minute. Whai wa saul whainga whainga le fam sinonga. Whainga malo le sa whatou tō le wharie, that's the government. E fisiri la tato, e ko fia la sa whakau kō le wharie. 51 or 26? Lus furono. A leo te lo o man fa malama to for sunga pali il ma. Si foi va po kala men mata tano ai. A fai o ila solo o suel fono la sulfa. Ai sulfa se silanga la fiona fitala e ko o mala ko nga fele ko fenga palo ka. La eva no le fam sidonga o ye. O e to mo lia. A ver tom tau por fam sinonga. Pe sa o fa unga fong fitala ila la fai. Ai na. E pe o le menga leo ko kikilo ye. But I guess, manatu foi se situ.
Alo ta fia le fong vetala se fato a fai lo le lana fai unga i le aso le fono tanga i le aso sfufa wa kuri apu le mila le fionga mai kai palmia kasiar kala mai kai palmia sa fai le press conference il vaso le teni le sulu sa fai fu le press conference vaso tu the Wednesday before last Wednesday kasiar tani le mai palmia o le melena o le fai unga na le fong vetala fai tu tasi e le fionga vetala ele tadi ele fionga le mai palmia which is sao sa o fa pela bala ia ole a foi nei ole a sau nei la ma matua ma oti le tali dia ele tali le wa avene il fo vitalai ele tusi len tusi ati lepa unfortunately not a clear cut so yo le si foi mea o ko kilo ni foi le mea le si kur karila fo fe karai e marie fa male tadi le sta tale o tusi mane tui the phone of the light does not have to answer to kuile epa on demand ele le fu le telemanino po a fe fa toi se ilo ai le mana yo le meole fa tele tali ile control ile sitanga Tulepa has been famous for torturing people by making people wait for his answer. Now he's getting a taste of his own medicine and he doesn't like it. I like this. This is another different look. Ese fue el título, el título, you know? This is funny, man. Yeah. Anyway, ito fue tu me título, but ole matapul na. Ele fefene, ito siya. Peto ye si fashion sila ngalo iya mele fion dalai maybe on the day. Let's is frufa. Ole ato e fa mautinoa, ma fa alo ia iloa. Ia le fa unga al fon fatale wala no winga la. O le aso le fono le aso lea. O le alau umai ele fionga ele fonga fatalai unga o fa masinonga. Wa tonu fo mai pepa mai le fionga le fa masin city. Certificate e fa mauni e fa unga uma o fa. Yo na to lo le fionga le fonga fatalai. Fa ai unga. O mea uma na ia malana sa no ngale fionga fatalai ile me fa manino po la le mele la so, you know. Family view is ya wole o message mai tui Tulepa has been using speaker all these years. I love him mai kua. Now he can't hide anymore. Sele yeah se ko mama inga serisia. Tulepa has been using speaker all these years. I love him mai kua. Now he can't hide anymore. Maro dai. Pero na, tato turi bata ia lan. Ia le, po le ale tau nunga le ia le fono le au sinei, la au sunei le aso sumal fa. Ia walanga, le te si le fia malo te loa. O le fa mtalanga le tumatei palmia. O le fono lea. E le ai se fa tau tonga e fia le fono lea. O le fono lea, o le fono masani le palmene. O lea, o le fono e tala noa i nai le tala whaatau au tuo le tupe luas futasi, luas fulu lua. A kako fai kaulai vai lengo al forsanga mama mal fior ma kai palmia. Pa wala le chenda le o fongo la. Fatasi manitu la fono te tal fengai o fai nga palota ale atunu. E fia pasi le kamanga le fia palo kala iki le ongi. So le silamia e pe ole kali mai kai palmia le fisile no fisile nei. Here I am thinking o I from kalai kong ka wer kali kusao. Alo ke fai ka o kui vai le ngor kali fiong mai kai palmia. Oh, se pe ale kali mai il fisili. Ala kali. O le fongo lea. E le o se talaina lo ia o se palmene.
o le fono masani ale pale mene e tala no e naila na tala o le tupe. Ioe, ai plus manitula fono teu o fainga palo tala tunu e te tau ana fai e le fono lea. Au se upur whakakon, ke leo whalongo kua o tali mai e le fionga le tumati palmia. So I think o le kali leo le visilo o visiri ai. But I was expecting it. Sa ufa mo mo e fa manino mai e vong metalai le tali o le mele. Are you confused? Don't be. See, I wake quite confused. I wake quite confused. Nang ilis kang kari fa mai ti, you're making people confused. You're confused. Not everybody's confused. Muli lele. Muli lele. Ale ai, a umar po kala menga, kal ko rewind ko falongolongo le. Anyway, o le tatou por kala mena na, ele ne fiafi, ma lo le fa fongo mai mo mai le tatou tonu. Tatou turi tape ma tatou turi apu pe ia tau manga o melo tupur tatou tonu le vai aso ma le vai aso. Ia polar ta tianga olo ia. A maua ta pena foi le o le tatou por kala e malo lo le iti lai vatao. Now, koe mō mala kala le, e malo lo le iti lai vatao. O na tātoi, o na koe leo si skako ori. Ile aso lulu. Tomorrow, stay off. Aso lulu. Ia koe paching foi kako. Yo ko fe kawa kule message le mai le si vaenga le. Mai tui. Nga kuile e panga confuse le fia mana masari. So yeah, wala banga. Anyway, tato por clamen na le fiafi. Malol mai mo mail tato tenu. Tato to e feiro ila ile temi la foni ile aso lulu. Tal valu de fiafi il temi ma tonu sila. Manato mali el fa mail tato tenu. Mali foi lo mai mo ngal le fiafi. Angal le tum fa manuia. Fenga malolonga le tenu le nei pong sa. Wa lufi tele nei tu le rangi wo swane le line na vaenga le rangi lo ia manuio fiva. Ni te ina mamalu pui pia se for tatu tunu ileanga le leo le tua. Tuile nei alfa mo be good, be kind, be nice. Tatu te felo ia ile soludo le vaso nei. We love you soon. Manuia nipo. Faso e foia.